KZN 031704 A168 Oliver Tambo Christian Kamangongo Gaturu. Spitsi sesukile mase fika iphisi elizingela liphethe umsila wayimpisi abanesithuthe ekhanda libaluka impithi lehle ngamagatsha engathi mfana dlala uqithi bese lexuma mfanami likhwele phezu kwebhithi ngabe ngabulali edla ngamahithi solishiwe ibhasi yasikhwela impitha ngikhumbula ngisasencane ngisahlala komalume phansi kwesandla samalume wami uSgulushe yebe ngasebenza imfana kodwa ungeke usho kushena ushisa umoba ntamba masekhala ubhushu sehle sebhangisana mfana sesihamba lubhunjwe mfanzo ngabasheya asikho ngisidoma ini na uphola mini yangizanganisa next time ilipupha sengizoziba ngoba mina ngithanda ukububi nightmare uphola sengizoziba ngoba mina ngithanda bubi nightmare 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 amanzi akhalishasi you know what I'm doing awuzwanga Spitsi sesukile mase fika iphisi elizingela liphethe umsila wayimpisi abanesihluthe ekhanda libaluka impithi lehle ngamagatsha engathi mfana dlala uqithi mese lexuma mfanami likhwele phezu kwebhithi ngabe ngabulali edla ngamahithi solishiwe ibhasi yasikhwela impitha khumbula ngisasencane ngisahlala komalume phansi kwesandla samalume wami uSgulushe yebe ngasebenza imfana kodwa ungeke usho kushena ushisa umoba ntamba masekhala ubhushu sehle sebhangisana mfana sesihamba lubhushu